Uwei usuba nong di drok ulaklat no hapo kapain kana jong kawe ke petrol pump ke badan Hanorbong Riboy District hak arpo artrik Jemang kat ba udang temuban injek yala dia. Superintendent of Police ke Riboy uyathu ba uni ubriu bomla ban itu badan hapdeng karta lai pawadu lai pesan senam ulakangkut yala dia hapo kapain kana jong kamira petrol pump Hanorbong Riboy District hak kapur kumbasan shiteng janmien. Ulaong bahadin balakang ya kajingkang jong kapan kana lalap ya uni ubrio hapdeng kajingbam tip brio haringkat utarnya hakakti kamon jong u. Hadien kanila penkit no ya umar mar syapo bernihat PHC banyu jingaram Henry nakaliang doktor kila penbena ba ulaklan. Hadien bala pendap ya kajingdon kam baro ya kadang met yap lapen kenrea no sya civil hospital nongpo ban pendap ya ke postmortem. Uni ulanot ubadan kumbasan poin sanput karenyeng udai uba kamdum snik do uba pedeng brio bat uba pong da patron jean rong blue ka t-shirt rong so bat udan ka jingdro tatu haka kesang ti jong u.